Aduh. Sebenarnya kerjaan gue begini aja dah. Agak ngopi, ngerokok, agak ngerokok, ngopi, ngopi lagi, ngerokok lagi. Pusing banget dah. Iya namanya pengen ngayap cari hiburan. Kagak boleh lagi ada lagi ada apa itu? Lockdown PSBB. Buka HP isinya begini mulu. Ada Facebook, Twitter, IG isinya FaceApp mulu. Itu FaceApp, aplikasi yang bisa bikin muka jadi cakep. Segala muka burik lah dikejut cakep. Bini gua sampai nulat. Dina, Dina, Dina. Ini ilang udah gamal lah berdua. Del, encing lu kemana? Nah kan tadi keluar nunggang motor sama Isa. Iya gua lupa. Pantas gua gerogan orang disautin. Kagak, memang pengen minta dikopiin ini. Encing lu, gua kagak dikopiin. Oh mama mau dikopiin, yaudah sini Del aku kopiin. Emang lu bisa, Del? Bisa, udah sana mama tunggu depan. Yaudah, jangan lama ya. Kemana nih? Apa lagi? Dari nungguin kopi. Kopinya mana ya? Mang, kopinya di mana? Itu di tangga, cari pakai mata ngapa? Hatta. Oh ini. Lu ngapain? Lah tadi katanya mama minta dikopiin. Emang dasar ponakan PA, maksud gue dikopiin itu gue diseduhin kopi, bukan gue diawarin kopi begini, dah. Oh, minta diseduhin kopi. Bilang dong, Dela kira dikopiin. Gak mari-mari gue yang bikin dah. Kalau belajar sama belajar.